En as soos hy nou gesê het, ons allemaal net saam operate, dan kan ons allemaal so goed as maak wees nie. Ja, so gaat ons 5, 4, 3, 2, 1. Waar moet ik die? Ek los nou maar hier op die tafel. Kijk net dat hy liggie blauw is van jou. Ja, die lucht is blauw, ja. Kan ik hem zo, Sy kan hom hou soos jy voel is. Ja. Welkom by die program, Mr. Craig de Wit. Het is een plezier om hier te wees, man. Het is een plezier om hier te wees. Ons is baie geëerd met jou presence hier, man. Ons gaat so 'n bietjie Engels intussen gooi, just for other audiences that, you know, doesn't completely understand Afrikaans. Understand. I know some of our subscribers, they ask, please guys, where are the subtitles? The English subtitles. Yeah. Please, I want to ask that you bear with us. We are growing the team. We are going to employ someone. When I say employ, it's not like a job. You need to get on board, knowing that it's time that you're going to invest. But with that investment, you are not going to see a return immediately. You first have to build this thing that must pay you back. Yeah, so can I say that was just a small advert for the potential person who's gonna assist us, you know, with the editing, to help us with the subtitles, you know, and also to correspond with our subscribers, because like I mentioned to Craig earlier, we found ourselves in a position whereby myself, I'm trying to build a business. Brother L, he is studying, he's in a 3 years course. He's only in 5 months now. You can say 4 because they started in not November, February. So he is engaged with his studies, and then King Joe, Joseph Jacobs, as many of you might know him, he is the Youth League president of the National Colored Congress. So in terms of our primary responsibility, it kind of like keeps us engaged, so much so that we do not have adequate time to respond to people's comments on all our social media platforms, to respond in a timely manner to the emails. Again, thank you for all of you who have written to us, who invited us to your community. For those who we haven't responded to, again, thank you for your patience and understanding. Just know that we are gonna come make a turn in your community as soon as things align for us here, because as you know, transportation is a huge challenge for us. But without any further ado, let's get back to the business at hand. So, Mr. Craig, take us back to the beginning, to the start. What inspired you to create content and this type of content that you do? Well, I always knew like I wanted to do comedy, but like I never, like in 2023, I was working a lot, man. And throughout that year, like a lot of my friends told me, like, they asked me like, Craig, when are you posting? Kan ik mijn Afrikaans? Ja. Kan ik mijn Afrikaans praten? Kan ik weer over? Ons gaan try om subtitles intussen daar. Kan ik weer over? Ik zal zeggen, like comedy is altijd like een speciale plek bij mij speel. En ik zal maar zeggen, like ik heb in 2024 die content creating journey begin. Maar voor ik die content creating journey begin, was het in 2023 wat ik bij je gewerkt heb. En iets is net voor mij missing gevoel, man. Like, al mijn vrienden, mijn circle, heeft van mij gevraagd, like, Kirk, wanneer zet je jezelf weer daar buitenkant op het internet? Because hij is talentvol. En ik zei van, like, ik kan niet, man. Ik moet like focus op bij de huis, die week, die 9 to 5. So like, ik kan niet nou met dromen. Ja. So ik moet like bij die wekers en iets op de tafel zetten. Die hamster wheel is, as I like to call it. Ja. En toen maak ik finally die besluit, like in 2024 aan het begin van het jaar. Toen zei ik van mezelf, like, toen die nieuwe jaar inskomt, toen zei ik van mezelf, mijn bro, ze begint je week buitenkant zitten. Moet niet op jezelf slapen. Als je vrienden en als je heren like, praat samen met jou, dan moet je het doen. En dat is hoe like, ik begin het in 2024. Nee, gevaarlijk man. En met die story wat je nou deel, kan ik ook relate van
En soos jy nou gehoor het, met my ander collega Noran, die een wie die droom 'n realiteit van haar gemaak het en waarby sy vir ons nou ingenooi het om ook 'n deel te van kom en hier vanaf te bou ons eie drome ook te laat manifest. Met dit, wat was jou eerste piece of content wat jy gecreëerd het? Hoe het dit vir jou gevoel toe jy vir jou die eerste keer uitsit daar buite en wat was like die type responses wat jy gekry het? So ek sal sê my eerste video was like die comedy content creation. Die eerste video wat ek uitgesit het was like 'n song waar ek rap. En like ek het net die song gerap, maar ek het dit nie op video gesit nie. Toe stuur 'n vriend van my op WhatsApp 'n boodskap. Hy sê vir my like, my bro, hy vra vir my like, my bro, hoekom pose hy nie die song like op TikTok nie? En ek sê vir hom like, ek is op TikTok nie, dis in die begin van die jaar, ek sê vir hom ek is op TikTok nie. En hy advise vir my ek moet TikTok download. En toe ek TikTok download, toe maak ek immediately like 'n video op hy rap song. En toe ek klaar die video maak en die video edit, toe post ek die video op TikTok. Maar dis wat ek verwag het. Like die aand toe ek het post, toe kyk ek like die views. Ek het expect like 1 views, 2 views. Ja, niemand gaan my video's kyk of whatever. En like toe ek TikTok begin het, hy aand het ek 3 followers gekry cause dieselfde aand toe ek TikTok begin het ek gepost op Facebook like I recently started my own TikTok channel and all this stuff. Go like and subscribe or whatever man. En hoe kan ek sê like toe post ek het op Facebook, maar nou hoe ek my TikTok account gemaakt het en toe die video gepost op my TikTok. Maar toe ek die video post op TikTok, iets in van my gesê like gaat af man. Gaan af. Like moenie die video kykie man. Hoeveel mense gaan die video kykie? Die volgende oggend toe ek die volgende oggend my TikTok opmaak, ek weet nie of het van die Here af is nie, maar ek het 3 followers gehad, hy aand. Ja. Die next dag, toe gaan ek in by TikTok. Sal ek hier like sien 1500 mense like my video gekyk. En ek was 'n persoon like voor ek like video's maak het, ek was like bang man. En ek was baie insecure. En dit was in 2023 man, toe ek in 2024 begin te content maak en die eerste video uitsit. Toe sê ek vir myself, nee, dit is onmoontlik man. Ja, en weer eens sal ek aanhaal van diese conversation wat jy so pas gehad het met Noran, waar sy ook sê die vrees wat sy het om haarself aan buite te sit. Ja. En weer eens waar ek kan sê ons baie kan relate. En ek noem die goed weer eens sodat enige een wat nou kyk na die video en daar is miskien die obstacle in hulle pad, hulle is bang, wat gaan die mense sê daar buite as ek my goed daar buite sit. As ook maar net om 'n bietjie inspirasie aan julle te gee, sodat julle kan sien mense soos Kryk wat ook nou 'n following begin kry. Dieselfde met mense wat 'n groot platform het men dieselfde gedagte gesit. Wat gaan mense dink, wat 'n negatiewe goed gaan hulle sê, en ons moet nie laat daai in ons pad staan nie, want daai is waarby ons bydra om in ons eie pad te staan, om ons drome te laat manifest. En ek wil ook sê like toe ek die video post en toe ek sien like 1500 mense dit die next dag gekyk, het net vir my inspire because ek het altyd like vir die Here gevra like wanneer is in my tyd cause ek het vriende like wat in die entertainment areas, hulle het al groot gemaak op Boel, en ek het baie van myself gevra nou wanneer is in my tyd. En die Here net die tyd is nou. En die Here net hier gekom en ek sal sê like ek het net met 'n phone begin. So like enige een, ek wil net advise like anyone if you want to start out content creating, soveel like expensive equipment het. Soveel like 'n klomp geld het jy gebruik wat jy het. Jou idee is belangrik. Ja, jou idee en like, jy moet altyd glo in die Here in, because hy is belangrik.